Fudbal i na prvom svjetskom prvenstvu je pokazao koliko daje šansu svom narodu da se iskaže. Znači, Montevideo, Bog te video je samo bila polaznica gdje sve nove generacije imali su šta da nauče. Naravno da znam da je Jugoslavija bila učesnik prvog svjetskog prvenstva 1930. godine. Najbolji plasman naša reprezentacija ostvarila je na svjetskom prvenstvu u Montevideu. Mene što je impresiralo na svjetskom prvenstvu je putovanje naše reprezentacije 16 dana, treniranje na brodu i, da kažem, zapažen uspjeh koji su ostvarili na svjetskom prvenstvu. ...21 dan na brodu Florida. Sigurno da im nije bilo lako. Znam naravno ko je Milovan Jakšić, najbolji svjetski golman prvog svjetskog prvenstva u Urugvaju. Znam da je mu nadimak bio El Grande Milovan i da je dobio ulicu po svom imenu u Montevideu. I on je inspiracija za sve golmane u Srbiji. Naravno da su Moša i Tirke bili inspiracija svih mladim igračima u bivšoj Jugoslaviji. Pa to vreme se pamti i po toplom dočeku koji su naši reprezentativci doživjeli po povratku sa svjetskog prvenstva. Već 8 decenija cilj svih generacija da ponove uspjeh one fudbalske reprezentacije iz 1930. godine. Ja se nadam da će to baš nama poći za ruku. Mislim da je želja svih nas da ponovimo uspjeh naših predaka sa svjetskog prvenstva. Mogli bi neku sponu da napravimo iz tog vremena i ovog sada. Znači, nije ni nama lako. Stvaramo, putujemo i mi. Krenuli smo odavno sa nekim novim kapetanom. Mislim da smo na pravom putu. Srbi, Montevideo, Bog te video i u ovom trenutku kada i rezultati nas prate, svakako da nađemo u prošlosti tu želju da budemo na nivou tih ljudi. Evo prilike, 1-0! Pantelić, 2-0! Velika prilika, 3-0! Jovanović, 4-0! Još jedan gol Jovanovića! Fantastičan je osjećaj pobeđivati pod zastavom Srbije i time zapravo učestvovati u buđenju pozitivnog nacionalnog ponosa. Posle 80 godina dobili smo priliku da u Južnoj Africi pokažemo ko smo.